6. maj. Ispravnija spoznaja donosi veću radost. I ode sav narod da jede i pije i da slavi veliko slavlje, jer su shvatili riječi koje su im objavljene. Nehemija 8:12. Jedina radost koja odražava Božju vrijednost i koja se izlijeva u ljubav koja proslavlja Boga, ukorijenjena je u pravoj spoznaji Boga. Onoliko koliko je naša spoznaja mala ili manjkava, toliko će i naša radost biti slabašni odjek Božje istinske vrsnosti. Iskustvo Izraela opisano u Nehemiji 8:12 je pokazatelj kako se u srcu javlja radost koja proslavlja Boga. Ezra im je čitao Božju riječ, a leviti su je protumačili. Zatim su ljudi otišli da slave veliko slavlje. Radovali su se zato što su razumjeli riječi, one istinske Božje riječi. Većina nas je iskusila i doživjela to da nam srce gori od radosti kada smo shvatili riječ Božju. Luka 24:32. Isus je u 2 prilike rekao da je poučavao svoje učenike radi njihove radosti. Ivan 15:11. Ovo vam rekoh, da radost moja bude u vama, te da radost vaša bude potpuna. Ivan 17:13. I ovo govorim dok sam u svijetu, da oni imadnu u sebi radost koju ja posjedujem u svoj punini. A ono što najviše vidimo u riječi jeste to da se sami Gospod, to jest da se sami Bog nudi da ga spoznamo i uživamo u njemu. Gospod se u Šilu objavljivao Samuelu kroz svoju riječ. 1. Samuelova 3:21, Varaždinska Biblija. Poenta je u tome da ako hoćemo da naša radost odražava Božju slavu, onda ona mora proisteći iz prave spoznaje o tome koliko je Bog zaista slavan. Ako želimo da uživamo u Bogu onako kako treba, onda ga moramo istinski spoznati.